Radio BBC gahuza miryango ivugira irondre kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abategetsi mu mujyi wa Mariupol mu majyepfo ya Ukraine batanze impuruza ku buzima bw'abantu buri mu kurushaho kujya mu kaga mu gihe ingabo z'Uburusiya ziri mu kugota no kusukaho ibisasu. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya abwiye mugenzi w'Ubufaransa Emmanuel Macron ko Uburusiya buzakomeza igikorwa cya gisirikare burimo muri Ukraine kugeza igihe kigereye ku ntego zacyo. Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC yatangije iperereza ku bishobora kuba ari ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyoko muntu muri Ukraine. Tuyafitiye n'ikinamico urunana muri mwese, ikaze muri amakuru yo kuri wa kane itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatatu, n'amakuru mbagezaho ndi mu rugo. Makuru nanone aribanda ku gihugu cya Ukraine. Abategetsi mu mujyi wa Mariupol mu majyepfo ya Ukraine batanze impuruza ku buzima bw'abantu buri mu kurushaho kujya mu kaga mu gihe ingabo z'Uburusiya ziri mu kugota no kusukaho ibisasu. Uwungirije umukuru wo mujyi yabwiye BBC ko abawutuye bakatiwe amashanyarazi n'amazi ndetse na gaze yo gushyushya amazu. Yongeyeho kandi ko bitashobotse kuvana mu nzira imirambo yose yabishwe, ariko yavuze ko umubare w'abasivile bamaze kwicwa barenga 200. Imirwano kandi rakomeje mu tundi duce tw'igihugu. Kare perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasezeranyije abaturage b'igihugu cye ko Uburusiya byanze bikunze buzategekwa kwishyura mu rwego rw'imari ibyo burimo kwangiza mu gihugu cye. Mu itangazo ryabonetse mu buryo bwa video, bwana Zelensky yavuze ko buri nzu na buri muhanda byangijwe bizasubizwa uko byari bimeze mbere. Ми відновимо кожний будинок. Tuzasana buri nzu yose, buri muhanda, buri mujyi, kandi turabwira Uburusiya ngo iga ijambo gusana no gutanga inkunga. Uzatwishyura ikintu cyose wangije kuri leta yacu, kuri munya-Ukraine wese, kandi ntituzibagirwa abapfuye. А тих, хто загинув, ми не забудемо. Hagati aho ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya biravuga ko Perezida Vladimir Putin yabwiye mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron ko Uburusiya buzakomeza igikorwa cya gisirikare burimo muri Ukraine kugeza igihe kigereye ku ntego zacyo. Izi zirimo nk'uko yabyivugiye kwambura intwaro Ukraine ku buryo itazigera na rimwe ibangamira umutekano w'Uburusiya. Bwana Putin yavuze ko icyo gikorwa kirimo kugenda nk'uko byateguwe. Ibiro bya Perezida Macron bivuga ko yabwiye umukuru w'Uburusiya ko gutera Ukraine ari ikosa rikomeye kandi ngo uko abona ibintu ntabwo bihuye n'ukuri. Hagati aho intumwa za Ukraine n'iz'Uburusiya ziri mu cyiciro cya kabiri cy'ibiganiro by'amahoro ku mupaka Ukraine ihana na Belarus. Abaminisitiri b'ubutegetsi bw'igihugu wo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi bari mu nama i Buruseli mu Bubiligi, aho byitezwe ko baza kwemeza ingamba zo guha abanya-Ukraine bahunga intambara ubuhunzi budasanzwe bw'igihe gito. Ibi bizatuma bahabwa ibyangombwa byo gutora mu bihugu bigize uwo muryango kandi banemererwe gushaka akazi no kubona serivisi z'ubuvuzi n'uburezi. Mu ruzinduko ku kigo cyakira impunzi ku mupaka Hongiriya ihana na Ukraine, Minisitiri w'intebe wa Hongiriya iki kibazo yakegetse ku Burusiya ubundi basanzwe bafitanye umubano mwiza, abusaba guhagarika intambara. Viktor Orban yongeye gusubiramo ko yifuza kwakira ibiganiro by'amahoro i Budapest. Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC yatangije iperereza ku bishobora kuba ari ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyoko muntu muri Ukraine. Karim Khan yashimiye umubare utari waboneka w'ibihugu 39 birimo n'Ubwongereza byagejeje iki kibazo kuri urwo rukiko. Ibi bizatuma hashobora gutangiza iperereza atiriwe ategereza ko abacamanza ba ICC babanza kubimuhera uruhushya. Inkuru ya Anna Horigan umugezwa na Yvette Kabatesi. Ubutabera mpuzamahanga ntibukunze kwihuta nk'uku, ariko mu gihe ivogera ry'Uburusiya rigenda rifata indi ntera, Karim Khan yasabye ibihugu gukoresha urukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu rwego rwo gukurikirana abari inyuma y'ibyo bitero. Ku
kwibasira ibikorwa remezo by'abaturage, gukoresha intwaro batarobanura, kwica abaturage b'abasivile. Ibyo ngo ni bimwe mu mahano yo guhonyanga amasezerano ya Geneve ndetse bishobora gukurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Itsinda ry'umushinjacyaha ryamaze gutangira gukusanya ibimenyetso ndetse yakomeje guhamagarira abafite uruhare mu bibera muri Ukraine kwibuka amategeko mpuzamahanga arebana n'ikiremwa muntu. Uburusiya ntabwo ari ubunyamuryango w'urwo rukiko, bityo ufite ubwo bwene gihugu wese urezwe kurenga ku mategeko arebana n'imirwano yitwaje intwaro muri Ukraine yagombye koherezwa n'Uburusiya mbere yuko hagira urubanza ruba irahe. Tukomereze ku makuru ya Ukraine. Ibiciro bya petroli na gaze byakomeje kuzamuka cyane ku masoko mpuzamahanga. Igiciro cya petroli mfatizo itayunguruye Brent cyazamutse kirenga amadolari 119 kugakunguru kamwe akaba ari ubwa mbere bibaye mu myaka 10 ishize mu Burayi. Igiciro cya gaze nacyo cyazamutse cyane. Ibicuruzwa bikomeye nkenerwa cyane ku isi nka aluminium, amakara n'ingano nabyo ibiciro byabyo byazamutse. Nubwo bwose ubutegetsi bwa Amerika butafatiye ibihano bya petroli na gaze y'Uburusiya, abaguzi ntabwo barimo kwitabira cyane kugura ibicuruzwa by'Uburusiya kubera intambara bwashoje kuri Ukraine. Ibindi bigo n'imiryango mpuzamahanga birimo kugabanya cyangwa guhagarika ibikorwa byabyo mu Burusiya. Ibyongeyeho akaba ari IKEA na Volkswagen. Abategura irushanwa ry'imodoka rizwi nka Formula 1 batangaje ko bahagaritse amasezerano bari bafitanye n'abakoresha iryo rushanwa mu Burusiya. Baravuga ko ibi bisobanuye ko Uburusiya butazongera gukoresha na rimwe amarushanwa ya Formula 1. Umujyi wa Sochi uri ku nyanja y'umukara niwo wakiraga irushanwa mu Burusiya kuva mu mwaka wa 2014, ariko umujyi wa St Petersburg niwe wagombaga kusimbura umwaka utaha. Kare akanama mpuzamahanga k'imikino Olympique y'abagendana ubumuga ku isi kari katangaje ko abakinnyi ho mu Burusiya no muri Belarus batazemererwa guhiganwa mu mikino Paralympique zatangira ejo i Beijing mu Bushinwa, nyuma yo kwisubiraho kubera ko mbere kari kavuze ko kabemereye guhiganwa ariko nta gihugu bahagarariye. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Iyi ni BBC gahuza miryango. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Mu yandi makuru, umuryango w'abibumbye wiyemeje gutangiza ibiganiro byo gushyiraho amasezerano ya mbere mu rwego rw'isi hagamije kubonera umuti ikibazo cy'imyanda iva kuri plastike ihumanya isi. Nyuma y'icyumweru cy'ibiganiro mu nteko y'urwego rwa ONU rushinzwe kurengera ibidukikije ku isi byarangiye ejo i Nairobi, hafi y'ibihumbi 200 biri muri urwo rwego byemeye gushinga akanama gahuriweho n'amareta kagamije kuba karangije gutegura amasezerano ku bikozwe muri plastike mu mwaka wa 2024. Hashobora no kuzashyirwaho amategeko mashya agena uko ibikozwe muri plastike bikorwa mu nganda, ku buryo kubihinduramo ibindi iyo bimaze gukoreshwa birushaho koroha. Byitezwe ko mu myaka 20 iri imbere umwanda uva kuri plastike ujugunywa mu nyanja uzikuba gatatu. Twashatse kumenya uko iki kibazo cyitwaye ku biyaga n'imigezi byo mu Burundi, maze mvugana na Edi Nikizanye arongoye urunani rw'imirwi ikingira ibidukikije mu mashuri mu Burundi. Ico gikorwa cyo kwegeranya amasashe gusa n'indi myanda n'indi micafu kugira ngo habe isuku n'isukura hirya no hino mu gihugu turagikora, tukagikorana n'ugwaruka turera turureresha indero yo gukunda gukingira ibidukikije. Turabikora rero mu nzuzi, mu kunkengera z'ikiyaga, cyane cyane ikiyaga cyacu Tanganyika, ariko ubu twaratandukiriye n'ikiyaga Cohoha kubw'uko naho nyene hariho ugwaruka ruhurikiye mu migwi ikingira ibidukikije mu mashuri twashizeho. None muri ibyo biyaga mugenda muvanamo amasashe akozwe muri plastike bajugunyemo? Mu micafu bihari amasashe arimwo akozwe mu maplastike canke n'amacupa akozwe mu maplastike. Murabona ko ino ni ibintu biteye ubwoba, ugiye no kugendagenda uraba ku kiyaga cacu urabona ko casubiye gucafura cane, ubona ko hariho henshi imicafu imeze iyo muri ubwo buryo ihari. Rero iyo turonse akaryo twashoboye gutegura abanyeshuri turabikora, nuko twabikoze mu mpera z'umwaka uheze ku ruzi Kanyosha dufatanije n'abandi
bariko barakora ico gikorwa nabo muri Union Européenne twifatanije bari basanzwe bafise igikorwa cy'bitirira beach clean up bakunda gukora ku mwaka mugabo ntitwagarukiye aho twarabikoze na hariya ku nkengera z'ikiyaga Cohoha muri ico gihe nyene. Icyo gikorwa mugikora kangahe? Bivana n'integuro tuba twagize ku mwaka ariko turagwanira ko tugikora ku mwaka n'imiburiburi kabiri, ariko hari n'igihe gashobora kurenga canke ugasanga hari naho bitashitse bivanye n'integuro, ariko hari naho tugikora atari kubera twebwe nyene twagiteguye mugabo categuwe n'abandi basanzwe bakunda gukingira ibidukikije bahurarikiye mu yandi mashirahamwe dufatanya. None iyo mwagiye muri icyo gikorwa cyo kugenda musukura aho hantu amaplastike muhavanye muyajyana hehe mwebwe? Ico ni kibazo rero gikomeye cyane kuko mu bisanzwe ivyegeranijwe kenshi hariho amadepotoire mugabo aya madepotoire ahari nayo nyene arakeneye ko iyo tegurwa neza ahantu ho kubishira harakeneye gutegurwa, kandi mu bisanzwe ubundi ayo maplastike hariho n'amashirahamwe amwe ubunye ariko arajaho ubona ko ayivyegeranya agashobora kubihinguramo ibindi bintu by'ikimazi. Rero ico kintu ca recyclage yavyo gishishikaye naco kizogenda kiraba inyishu kuri ivyo hama amadepotoire nayo akwiye gutegurwa neza mu kurindira yuko ayo mahinguriro ashobora kubihingura agwira bikaba birasano bibitswe neza, kuko nkaho kubuterera aho bavuga n'abantu baho usanga babiniganira bamwe ukabona ko bashatse guca bitarukira ko niyo utereye ako kantu mu nzira hari igihe ubona umwana umenga wewe abonye yuko hari akantu kava kamufasha mugabo ayo madepotoire arahari naho akeneye gutegurwa neza no gukora neza. Edi Nikizanye harongoye urunani rw'imirwi ikingira ibidukikije mu mashuri mu Burundi. Dukomereze mu majyaruguru ya Afrika, leta ihanganye n'isanzweho muri Libya yarahiye mu gihe ibikorwa byo guhangana niyo isanzweho bikomeje gukaza umurego. Fatih Bashaga yarahiye kuba ministre w'intebe mu mujyi wa Tobruk mu burasirazuba bwa Libya, aho inteko nshingaamategeko yamutoye mu kwezi gushize. Ministre w'intebe hucyuye igihe Abdulhamid Al-Deiba yavuze ko atazegura umugambi uhigiwe na ONU wo kugerageza kubonera umuti bwumvikane buke hagati y'imitwe ihanganye muri Libya ubu urashidikanywaho kuvaho amatora yarateganijwe atigeze aba mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Ano makuru kandi tutabashije tukiyatangira ushobora kuza kuyakurikira ku rubuga rwacu rwa podcast umva ukuntu ushobora kuyageraho. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Aya makuru kandi ushobora no kuyasanga ku rubuga rwacu rusanzwe bbcgahuza.com. Hanyuma andi makuru yandi tubagezaho ushobora no kuyakurikira ku rubuga rwacu rwa Facebook BBC gahuza miryango. Ubu noneho ni umwanya w'ikinamico urunana. Karemera yemeje ko umugabo w'intangarugero mu kwita ku buzima bw'umugore utwite n'ubw'umwana atwite. Hagati aho nyirabazungu umutima basubiye mu gitereko nyuma yo kwikingiza COVID-19. N'urunana. Ariko rero nanjye nabonye abantu twari twicaranye bahindukirira icyarimwe bareba umuntu ukiririmba kandi indirimbo yarangiye. Ariko sinamenye ko ari nyirabazungu. Abantu mwe rero
iriya ndirimbo ndayikunda cyane. Ikindi nari nkumbuye kuza mu misa cyane. Sijye wabonye banyemerera kwinjira mu kiliziya. nyabazu noneho waje wikandagira. Nari mfite ubwoba ko bari abana bongera kunsubizayo. Kuko ntarakingirwa inkingo zose. Ariko nari niyemeje ko ndi butongane nabo. ariko si uko bagukingiye hari icyo wabaye nyirabazu. Cyahese. Ko nari mfite ubwoba bw'ubusamuga. Bakimara kunkingira rero nagiraga ntya nkikoraho ngo numve ko mfite umuriro ngasanga ntawe ntegereza ko umutwe uri bundi ndaheba uzi ko narayishikagurika nzi ngo ndi bunabura umwuka ariko bugacya ndi muzima nyabugo. nyine umuntu wese ahimba igihuha akagikubitaho ngaho abantu bacyumva bakagira ubwoba cyane. Icyangombwa ni uko nemerewe kongera kwiyumvira misa ya mu gitondo rwose. Iyo bambuza bari kuba banteranyije n'Imana yanjye. ni ugukomeza kubahiriza amabwiriza yose yo kwirinda COVID-19 nk'uko biteganyijwe rero kugira ngo utazagira serivisi wiyima wowe ubwawe ukabyitirira abandi. ugomba kuzubahiriza gahunda baguhaye nyirabazu, gahunda yo guterwa urundi rukingo. Icyangombwa ko ari uko nakingiwe se ubu najya aho nshaka hose. Ni ukuzubahiriza gahunda wahawe yo guhabwa urukingo rwa kabiri nyirabazu. nurenze igihe uzaba ukoze amakosa. ubwo rero ni ukuvuga ngo uwo munsi nzahite njyayo. n'umujyanama w'ubuzima azabikwibutsa ariko nutabyubahiriza uzisanga nanone uza hano bakubwire ko utakingiwe byuzuye. Izo nshinge zose nzazivamo mwabantu mwe. ariko se nyabazu ubu ngubu twebwe ko baziduteye ibona tubaye iki? ugomba kuziteza da bakagukingira urwa kabiri bakazana gukingira urwo gushimangira. niko amabwiriza ameze kandi kwikingiza ni inyungu zacu. erega biturinda kwandura COVID-19 nk'abatarakingiwe. ikindi uyanduye ntimuzahaza cyane pe. Nzabyubahiriza mwakarama mwe. none se ko ntacyo nahindura ku mabwiriza y'abashinzwe iby'ubuzima. utibeshya se shangu cyanjye n'ukuntu cyamvunye nori. ni ukuri birandenze Kareme. uzi ko nayigize ngo ni cya gikoma cyaraye unzaniye. wapesha umugore wanjye untwitiye imfura namuha ibikoma byaraye. ngaho akira iki kiye kumva uko kimeze. ni ukuri urakoze cyane Imana iguha umugisha Karemera we. mbega icyayi kiryoshye. koko se kiraryoshye nori. mbega icyayi cy'amata kiryoshye we. ni ukuri nubwo ntafite apeti ndemera nkimwe Kareme. koko se kiraryoshye. ni ukuri kiraryoshye cyane. ni ubwa mbere ngo icyayi kiryoshye gutya. niba ari ubwa mbere nkinyoye cyatetswe n'umugabo wanjye. ariko nawe ni ukuri sinzi akantu kadasanzwe washyizemo. nyine nashyizemo urukundo ngo ufitiye rwose kugira ngo ngusabe imbabazi nori cyangwa uracyandakariye sha. uracyandakariye ko ejo natinze kwa. byibagirwe rwose Kareme. urukundo uzindukanye urumva rwatuma nibuka rwose ibitaragenze neza ejo. iyi rero ni intangiriro y'ibyiza ngiye kugukorera. wowe mugore wanjye rwose n'umwana wacu twite. urakoze Kareme. urakoze rwose mugabo wanjye. wowe n'umwana wacu uri mu nda ngiye kubashakira indyo yuzuye irimo n'ibikomoka ku matungo mbahata urukundo umushishe mwumva. ndishimye cyane ni ukuri kandi nanjye nzakora uko nshoboye nitewe urumva kugira ngo nyine umwana wacu uri mu nda azakure neza. ngaho se nyine guka umwe iki cyayi kitaraho rurombashu. ndakinywa da. icyayi kiryoshye gutya bidasanzwe urumva ntacyitesha. mbega ubuzima buryoshye. ni ubwa mbere rwose nkwereye icyayi mu buriri. ariko Kareme nawe watekereje ute rwose kuntegurira icyayi ko. biteze ko inanuruka nahiba ntutarese diri uvuye iwanyu ntacyo bakurebeye. nibutse ko ngiye ku ishuri numva ngize umunaniro mwinshi cyane Patrick uko mu by'ukuri sinshaka no kujyayo pe. yampaye nka rero utangiye kwanga ishuri sha. ndumva nakwigumira hano nawe twiganira twumva nako kazi kigatuje washyizemo. nanjye sinakwanga ko umujama wanjye aguma hano twitera story rwose. ubundi buriya nyuma ya saa sita nagenza hano tukigumanira ariko buriya ni Nadine mwana.
umutinyira iki se uriya yakugera buriya ni inshuti ya mama cyane ashobora kumbona hano rimwe kabiri akaba arabimukojeje ubundi mera akamerera nabi. uyu munsi bwo yaruhutse ntiyakoze ariko ntangajwe nuko utinya Nadine kuruta uko utinya ko ku ishuri bakwirukanira guhura usiba ishuri. akashaha ishuri ntacyo rimbwiye Patrick. none uri muri abandi bavuga ko wize ariko si ubundi nkoze Patrick umuntu yiga ngo bizagende bite kugira ngo azabeho neza. nuko rero nubwo nareka uyu munsi ntacyo nabura rwose ndihagije. n'ubwa mbere numvise umuntu uvuga ko yihagije. nshobora kuba nabisobanuye neza Patrick. nshatse kukubwira ko ubwenge mfite bushobora kuntunga kandi nkabaho neza uko mbyifuza ntakomeje kuvunika niga. ariko Cedric wagura ikirombe cyuzuye kashi ahubwo rimwe kabiri gatatu akira ahubwo genda uzana akantu tuganire twinywera amana. ngwiki genda uzana akantu twinywere yewe mba nigiyeyo ariko ninye kujyayo nambaye imyenda y'ishuri ntibyahagaragara neza. Cedric rwose wambwiye kuri aya mafaranga nanjye nkajyayo ko mbona rwose wadukiranye. mwana we ibyo bishyimbo bishirije uri mu biki koko kane ugomba kwirinda uburangare kuko gushiririza gutya byaguteranya n'abakoresha bawe we. nk'ubu se gushiririza ni uburangare kari ubwobwo nari nagiye konyesha umwana. ngo kugira gute nyine najyanye umwana ku ishuri ko nzi ko mama waboneka agahita amwonsa ubundi nkahita ngaruka. sinzi ibyo budensi yanarara yari arimo atinda kuza kumwonsa none nsanze ibishyimbo nasize neretse ku mbabara rwose byashiririye. ahubwo se we komera ukaba bafite abana babiri ukaba uhetse umutoya umukuru ariye. ngize amahirwe arasinze ariko mu kanya yari yanzengereje. nori karame uru rugo rurimo akazi kenshi kandi ba nyirarwo rwose ntibabibona. ubwo nori naraseka. nese waje mu kazi ko mu rugo uzi ko koroshya inshuti yanjye. ngaho se abantu bansigira abana babiri bato bakansaba kubitaho bombi nkateka nkoza ibintu nkakora isuku aho ikenewe hose nkamesa mwita ku nkoko zabo n'intama Tadeyo yagabiye umwuzukuru wabo. ubwo si ko kurumva bakaza ari ak'umuntu umwe. none se we iyo bibabwiye ko izo nshingano ari nyinshi ku muntu umwe bakubwira ngo iki. yego Norine niba byumva habe na gato ngo ngomba gukora akazi kandi nkagatunganya. wibuke kandi ko ngomba gushyira amabuja umwana akamwonsa nibura 2 ku munsi. ndumva utorohewe ni ukuri. nzajya nkora ibishoboka nyine ibidashoboka nabo n'abantu bazajya babibona. wese sha bitewe Norine njyewe meze neza rwose nta na gito mbaye. bya bibazo se waterwaga no gutwita byarakemutse. urebye ntibirashira neza. hari ubwo rwose ngira gutya nkumva agasereri iseseme yewe nkanaruka. ariko kuva shere wanjye myitayeho ibyo byose ntacyo bingura. Norine rwose mbese iyo shere wakwitayeho ibindi byose ntacyo bivuze. ni ukuri uransekeje mu gitondo yantunguye we. gute se utumye nishima pe. urumva nyine yazindutse antekera icyayi akinzanira mu buriri maze arankangura ngo mbyuke mu icyayi. umva arakinkoreza maze akinywesha nk'unywesha akabebe. numva ndishimye shaho kantenga. mbese noneho urukundo ruraryoshye ruragurumana. urirwubaza niko se Kareme urumva uri muzima koko. none se urabona ndwaye mama. uratinyuka ukaza aho iwanjye kuhashakira umugore wawe. none se umuntu asize mu rugo atameze neza nkaba ngarutse ngasanga urugi rukinze ari hehe koko. ese mama niyo mpamvu wikoreye uruboho rw'imbuto. niza muguriye nyine ngo ndebe ko yagerageza nkuko mbikubwiye ntameze neza. mushakira ahandi rero hano ntawahageze. uzi ko mvuye no kumushakira mu murima kandi nzi neza ko nta mbaraga afite zo kujya guhinga. uramenye mama we ngira uko genda njyewe nyirabazungu Kirimensi iyo mbonye ibiguruka mbirebesha amaso nkabyima amatwi. ubwo se ushatse kuvuga iki mama. hamwe urusome wararwishigishiye. ariko se mama ubu koko kuba nkubwiye ko Norine nasize atameze neza nicyo gitumye uvuga ayo magambo yose koko ntazi n'icyo asobanura. uzayamenya uri Rwanda. mama rwose ndabizi ko nashatse Norine utamwishimiye ariko wintege iminsi. ndakubwira ko umugore wanjye atameze neza nari muzaniye utubuto ngo arye ariko se ubundi ko numva umwitayeho cyane aratwite Kareme. reka nuko arwaye bisanzwe ntatwite. nakubwiye ko uriya mukobwa adashobotse wanga kunyumva ariko ntuzatinda kumwibonera Kareme.
nk'ubu yakubeshye ko arwaye urahinda ujya kurangura imbuto zose zo mu isoko none uraje usanga isha yafashe k'amabuye. ugiye kuvuga ko nari natarwaye rero? arwara iki se? yaba yakubeshye ngo ugende wizeye ko ari mu rugo kandi yigiriye mu bandi bagabo. mama ibyo uvuga ubikuye koko? nakubwiye ngo ngira uko ngenda mama we, reka nicecekere hato utavuga ngo ngira amagambo. ikigaragaruza aho Norine yagiye mama, ndakwinginze mbwira. waretse gushaka kunkuramo amagambo wa mwana we. nsaba icyo ushaka cyose ariko mbwira aho Norine yagiye. aho yagiye simpazi, icyo nzi cyo nuko nigeze kumva amajwi y'abantu b'abagabo bavugira aho haruguru aho iwawe nyine. abagabo? abahe bagabo bavuye hese? sibwo mbajije aho bavaga n'aho bajyaga nk'aho mbazi. ntabinahatse cyangwa? ntumpate ibibazo mbazi ibyo ntazi Kareme. icyo nzi cyo nuko numvise amajwi yabo bavugana n'umugore wawe, ubwo rero wabona ari bo yajyanye nabo. Cedric wakwitaye ko ubona utameze neza, ko tica Bosco uri gukurikirana imyitwarire muri iki cyumweru nakubona arahura n'ibibazo. ngo utanga ibihano kakahise ko mwizera. ahubwo siko ngiye Cedric mugitiranya murangangije umwarimu wakubiswe wahondaguwe murumva namutinya koko? niwe wakubiswe bishwe n'inzoga uratinyuka ceceka ninde wanyoye hano utazanshyirishamo nka gukoma kiri? ariko Cedric kugira amaterme mana yanjye mukamugira ute? nka mukoma iyo dage surumva itabi itangiye kumenyera kandi ngende umuntu w'umusaza. komeza utwifatire nyamara ubonye ahindutse aha wadagada. nababwiye ngo umuntu wakubiswe wahondaguwe wambaye ipanta z'amatisi zabiri n'inkweto zahengame n'iyankanga. cyo kuriya kwirata byo ntawo bitera rwose babiremanwa. mwambonye ariko? ikuko widuhenera Cedric. narekaga box ihenze nambaye, irahenze kurenza imyenda yose ya tica Bosco yambaye. nukuri bazakuvuze warasaze Cedric, nukuri pe. ubazi ko afite umwana kandi yarasaze kera. Cedric ngwino hano. bivuga ngo nayanjye. ko Cedric bite byawe? ni byiza papa. ni byiza utigeze uza kwiga nyuma ya saa sita? sinize gute se kandi ndi hano ku ishuri? amasomo abiri mwiga ntayo wize kuko ugeze hano nahangaha kandi aciye mu idirishya. inde waciye mu idirishya? wowe Cedric. ariko mwagiye mureba neza, njyewe nageze hano kare abanyeshuri bajya hano ku ishuri bavuye muri dining ndi mu ishuri, none ngo naciye mu idirishya. ubwo se ushatse kuvuga ko ntareba rero? simvuze ko utareba ariko wanyitiranyije, ngende umuntu w'umusaza. ceceka nta n'isoni, waje kwiga wananyoye inzoga, egamuka kuri urwo rukuta ndebe gahagarara neza Cedric. ibyo nabyo do kwitwara nabi gutya koko mwanisha ikisha aho suramana nako. umva ndavuze ngo fata umwe kubura ishuri wigamo ujye kuvoma amazi uziri kurope neza woze inzugi n'amadirishya nicyo gihano nguhaye, uranyumva neza? iki gihano Cedric aho wese arakibasha, ariko si imyitwarire y'umwana izamugezahe. aha naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa kabiri no ku wa kane saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho ubutaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana. nibo rero bashoje amakuru yacu kuri uyu wa kane, ariko mbere yo kubasezeraho nababwira ko kuri Ukraine abategetsi mu mujyi wa Mariupol uri mu majyepfo y'icyo gihugu batanze impuruza ko ubuzima bw'abantu buri mu kurushaho kujya mu kaga mu gihe ingabo z'Urusiya ziri mu kugota no kusukaho ibisasu. Perezida Vladimir Putin hagati aho yabwiye mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron
ko Uburusiya buzakomeza igikorwa cya gisirikare burimo muri Ukraine kugeza igihe kigereye ku ntego zacyo. Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC yatangije iperereza ku bishobora kuba ari ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu muri Ukraine. Ano makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva, ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon, umwumvaga ni Jacques Nitegeka. Mwakoze cyane kuhitamo BBC Gahuzamiryango. Muramukiwe.